Готвачът Марио je fiktivni lik od TV serijete Prespav. Za razliku od toga, svi te recepti podgotveni ovde su realni i preporačani od restoran Equilibrium. Još jedan novi dan, još jedan novi recept. Drage moje kuharice i kuhare, nadam se da ste svi okej i spremni za kuhanje zajedno sa Kujnata na Mario. Sad samo da vidimo što ćemo danas kuhati iz moje ta dobro poznata knjiga Volšebnite vkusovi na Ekvilibriju. Samo da vidimo. Evo, točno znam što ćemo kuhati, pa uskoro počinjemo. Danas s nama je jedan moj specijalni gost koga vi svi vrlo dobro poznajete. Inspektor Tome. Viš, inspektor Tome. Tako je, mada ja znam i malo viših od tebe. I kao što dobro znate, mi ovdje u mojoj kuhinji ispunuvame najvisokite standardite. Eto će vidime сега. Kako to mislite? Така шарено сурогој сертификат за ХАСАП 9001 имаш? Dajte, gospodine inspektor, ja sam mislio da takva nešto ne postoji, tu sam neko šal. Мора мајката. А ови дечина што работе, што слимет овде платени се? Ma nisu, sve su mi to prijatelji iz Stenje. Опа! Ти овде ни ми третираш како робој, ти си бетер од Рамзес трети. Ај сега мори ништо овде на брзина, вака да спремаме неба дела одриесени да подонаму пред овие робојеве да би, да? Ajme, inspektor, ajme. Danas, drage moje, kuhat ćemo nešto vrlo ukusno. A to je oktopod na žar. Кај најде, бре, октопод е жити, мајка? Pa tu, u jezeru. А имаш ти потекло на октоподов? Presveti Buda. Сега ја овде ќе напишат дека ти немаш октоподна декларација и дека можеш во секој момент да мотруеш мене со ешерихија коли или не дај Боже да ми прости Цофрава да ме проливасаш. Znam. Za ovo jelo, kao i za svako drugo, treba će nam maslo od vitaminka. Стој. Što je sad? За ова маслово што ти е од витаминка, значи то алавда ти е. Алавда ти е. Hvala. Sad stavljamo malo od maslota u tavčeto da se malo zagrije. И сега? Evo, oktopodot na žaru. I onda salatata su sočivoto, sušenata rajčica, malo balsamiko, onda dresing od avokada i malo basilja. Немаш нешто поедноставно сол, бибер, нешто и готово. Može, kako ne može. Odmah ćemo. Bok, jel imate možda danas sveži oktopod? Активирај се со Актив, бомбони со витамин С и гуарана за повеќе енергија. Од витаминка. Izvinite za ovo od malo pre, ali evo go receptot. Oktopodot, stavimo go da se vari, ali 45 minuta dok ne omekša na tivo koga. Lećete isto tako javarime i kad je ona gotova i se malo okladi, u nju dodamo malo soli, poželba i malo sušenata rajčica, ali ne poželba jer je takav recept. Onda očistimo avokado, dodamo ga u blender,
Onda dodamo malo limunovog soka, ali samo malo zbog ukusa. Dodamo to u avokado. I onda blendiramo dok sve to ne postane jedan fini pire. I to je to. Za oktopodat na žar potrebno vi je 150 grama oktopod, 100 grama leća, 20 grama sušeni domat, polovina avokado, nekoliko te listovi bosilekot, malku aceto balsamico i sok od liman. A ako imate probleme sa višim inspektorom, jer vam kuhinja nije po kasepu, onda si pošteno naručite u Ekvilibrijum. O, ščuvo, izgleda to ako za čestitka je. Jeli, izvrsno je. A kaži mi ti mene sova što se pije? Sa ovim najbolje ide neko crveno to vino. A, tak, aj se ovije dešine, što slime to da gi viknime, zašto je od stenje nemet probano oktopod da probet.